گهدارên hêja dema we xweş be. Ez îro gelekî kêfxweş im ku mêvanekî min ê hêja hatiye bi rastî kesekî wisa ye ku emrê xwe, temenê xwe hemû bo xidmeta folklor, stranê Kurdî, cil û bergê Kurdî bi hezara belge kirine. Bi rastî sînga wî gencîneyek e ji strana, ji çîrokê Kurdî, ji bilî jî bi rastî camêr berê helbestvan e û helbestvanekî nivîsînê wî gelekî hêjan e. Ji destpêka xortaniya xwe de ket refê tevgera siyasî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û bi rastî di wa demên sext û dijwar de camêr kar kir. Di wê dema ku gelek tirs hebû, bi rastî di wê demê de kar gelekî zehmet bû. Ji wê demê de camêr dest bi kar kir û ji bilî jî wek ez zanim yek ji wa kesên ku wek serperistê kovara Newroz bû û Gulîstan jî gelekî xwewestan diye bi rastî. Yani ewî mal çê nekir jin nanî bes ewî kurdewarî kir. Bi rastî kesê wilo ez dibêjim ewî navê xwe di dîrokê de bi tîpên zêrîn nivîsan. Nama vî kesî nama kurdewarî ye. Berê xwe didi kurdatiyê bêgo li kesekî binare ev ji filan partiyê ya ji filan partiyê. Li cem wî ev tişt tune. Kesekî kurdewarî ye, Kurdistan armancawî ye, her kesekî Kurd li cem wî bi nirx e. Bi rastî ez bextewar im ku îro ev kes mêvanê min e, ev kes hatiye gelekî li min geriyayê û bi rastî heta telefona min peyda kiriye û gîhayê cem me lewra ez gelekî kêfxweş im ku îro ez bi vî kesê hêja re ez şevekê derbas kim ji ber me gelek danûstandin berî niha me bi hev re dikir li Rojavayê Kurdistanê. Hayê me ji hev hebû, em herdû nivîskar bûn, me di warê rojnamavaniyê de kar dikir, me hevdû didît, hayê me ji hev hebû. Bi rastî bi hezarê strana niha li cem wî ne û di sîngawî de ne û kare ji ez berbêje. Ev kesê wisa bi rastî kê min û ewî ew arşîvî radestî senterên rewşenbîrî li vê de li Kurdistanê kiriye û wekî dijî pirtûkê wî ez nizanim yanî zêdî sedî 105 kitêb çap bûne. Ev bi rastî yanî ev kesekî wisa ku karibe 105 pirtûka ji me re çap bike gerek bi rastî yanî niha cihekî wî taybet di nav vî miletî de heba û bihata xelatkirin. Ez hêvî û recayê dikim ji dezgehê me ya rewşenbîrî, ji dezgehên mîrî hem li Kurdistanê, li Kurdistana başûr û hem jî li Kurdistana Rojava
و gelekî bi nerînek rêzgirtin li vî kesî binerin. Gelî biradera ez ne pesnêwî didim, bi rastî zêdî û wiloyê tiştê min got, yanî ev tiştekî ez dizanim belkî ew bêhtir li cem wî hebe, em karin ew jî bi dengê xwe biaxive, bê li cem wî heye bêkarî çişmerbêje keremke mamoste Salih Heydû. زحف رازيمي وريزو سلاف جي وحمي شوبينر وتماشا بعمر أجي قلكي كيف خشم و أج إيرو لدهوكمي كردستان باشوري كردستان يا آزاد و أج دمي فان داريا ما مستيرز بريزو رومت عبد السلام داري دم ما موسى عبد السلام داري يك جوان كسين كوجي كندي أزوان بمالباتي ناستك براستيج مالباتك ولا باريس ومن البرور وزمان حسبون فلكلور حسبون ما موسى عبد السلام يك جوان كسين چالاك بو كو دروجن رشدي كوارا آسو دردخست دروجن رشدي پرتوكك لسر مل احمد جزیری نویسندی دروژن رشدی و دو پرتوکی هین کرنا زمانی کردی جبو نفشینو آماده کرو نویسندی مالباتک ولات پاریز بون ما موسى عبد السلام بیش آخه دیتیه دی زندان اندمایی سالا بیتر بو ولات پاریزی من پریو آخه هر وساس سیدا رحمتی سیدا بابی ملا احمد جي ملا احمد داري ملا علي داري ملا علي داري يك جوان كسن ورا باريس بو و كاري بارتيزانيه دكر جديلو جان و مالاوي جورا باريس هر فكري بو نيفيشكار فكري بو ملبو لي فكري بوش دوزاوي بملتاوغر دمشيا و بلكي بيترجي قدري اي دوزا كردي ولا باريزان و بارتيزانان و نویسکارا دکرد وک از ناس کم يدور و نزي ام قال لك بابرجا كلما حميا يك ما موسى عبد السلام هناكي لسنة اشتغلي بحثا خلاتا كر خلاتا احري مزن او ازببينم و املتي خوا ازادون خلاتا احري مزن او كو ملتي مرج مرا حزبك ومرا ناوا ملتي خو سربلن او خلاتا حري بيروزي كسي ملتي خر خباتك راسو درست بك بيغمان هابلي وهلتين لأو هابل جمع ازادي او هابل حسكرين او هابل نزيكونا جواتي او هابل مرتم يكبونا ملتي خو نتواخا قاسي الزحف رازيمي وش كيف خشن وأدي مهرجانا شارمين آشار وشابقي هاتم زاخو ومخص أس مع موسى عبد السلام بدوني وحطا مهدودتي كيف عم قالك هات أزنهاك عد ميوان داريا وقدمي لجموي رونشتيمي وأم صحبتي بخبرتكن وأم دمين بري دبيرا فتبيرن بكيف وشاهي وخشي ورزوستا جبو وحميا قالك سباس ماموستا بینرین هجا نزانم مخواست هنکی سر ماموستا صالح باخبن نزانم کارم دمک دی حفظو ببینن جبر امی بلکی ام شویر که خوش ام بافر درباس کن و دمی ام کارن دیسا حفظو ببینن نها بخاطری و ببینن خیر و خوشیت مشکی پیش هروها ام سركفتني جوا حمي رزدارا وشوبينارا تخوازن وام هيبي دكم دما كان يزيك دي كيف هما جهفربي كملت وكبارتيه مي سياسي حمي دوزا ما يك دوزي برا ملت برا دجميني دوزي قد وقد تي نا برا ورتامد تشينك امري لي بقر امري قري في كيبين وقت أمي سكنجي سكتن أجيبتك ملك نجيبك معدم بعدام جتك
کی ولتوایی کی هی و تاریخی و جغرافیایی و چنداوی سپاس هەر بژیشتر گەلک سپاس هامیەی خاترێوە خۆش وە بخوازم خاترێوە حتا جارێک دین هەبوو ببینم بمینن خێر و خۆشیێدن